کەمپی هۆلێ زیاتر لە 23,000 پەنابەری لێیە کە لە دەستی داعش هەڵاتون. کاربەرستانی کەمپەکە دەڵێن هیچ سەرچاوەیەکیان نییە بۆ هاوکاریکردنی ئەم ژمارە زۆرەی پەنابەران لەوێ. لە ئێستاشدا شتەکان خراپتر بوون لە کاتێکدا خێزانەکانی ئەندامانی داعش کە لە دێرەزورەوە هەڵاتون چوونەتە ئەو کەمپە و کێشەش لە نێوان دانیشتوانی کەمپەکە دروست بوون. لە ڕۆژهیلاتی چەمێ فراتێ ئۆپراسیۆنا تنەکردنا تەرۆرێ بەردەوام دکە. روزانه سیویل جی دست داعش جی تینه رزگار کردن. تا دما آمادهکردن وی راپوری 23,000 سیویل جی هریما روزیلاتی چم فراته لسر درجه های اپراسیونی خاطر رزگار کردن. جالی حسده و تینه و گوهستن کامپا هولی. ریوبری یا کامپا هولی تقصدی که گو هجمار پر زیادی کاری نوانه. لی او جبو بجه کردن سیویل رزگار کردی دا آماده باشیه دنه. نبیل حسن ریوبری کامپا هولی جدنگ امریکا را تقصدی که گو و هجمار 23,000 درباس بکه. جبو کسی که هاتن ویر براستی جماره گلک پرمزن هات مجی دقتك پرمزن جبوان سرماهات كإدارة وكمنظمات يدفرد كاردكن ومنظمات إنساني بن يدم بن ماجي حسابي براسي يعني جماره كله نكربو لكيلك سيفيلين رزگار كري بصدام مالباتين داعشي ينگو خرادستي هسده كرنه اوجي لكامبا هوليتين بجيه كرن برانيا وان مالباتا جنو وزاروكن وبرانيا وان بيانينه افكسي كتين بشك جي عراقيين وبشك جي سوريين وجي مالباتي يعني جني تشتانه او جبارتين وتقريبا انا مخيم حتى ايرو كسي هاتنه تقريبا بونه 21,000 زيدي 21,000 كس لآلی اکیدن لگوری آگاهی روزهلاتی چم فراتی گو داعشه لباجاروکه باغوزه 6 کیلومتر چارکوشه ده تورپیچ کرینه هجماره کمزن جی سیویلان آسمانه و داعشه سیویلان وکه مرتالن زدی بکارتینه باغوز و هجینه پرانیان اشتجهن و دورش الى شعيطات یا عرب گو داعشه لسد درجاهی سالین درباس بوی بحزاران کس جوی ایلی کشتنه شیخ الى شعيطات جدنگ امریکا را دبیجه گو هجمارا سیویلن دورن جیر کنترولا داعشه دمانه پرن و مترسیا ما لسر جارنوسا مانه والآن هنالك نازحين سيفيلين رفيايج دفرين جيري كنترولا داعشي هنا هنا ول دفرين جيري كنترولا هسديجي هنا سباس جه هسديرا جو سيفيل جنافچين جيري كنترولا داعشي و گوهستنه كامبي لالی اکیدن روشا تندرستی یا سیویلین هرمین جور کنترولا داعشی ده پر خرابه او دریا روی ده لراستی ماینان جیتین نها هجماره که بریندار ماینان گهشتنه کامپا هولی او دنا وان دجی زاروک هنه جبلی بریندار ماینان نخوشی سینگه گو پر دناف کوش براندجی بلا بویه اف نزوحه هاتي براستي براني وانقش بريندار انقش صابات اي ماينانه اف يعني بتر نجي تشبون نقش اف ماين فبراني وانقش دماجي لازم هناك عمليات كفنن في تصحيح جوان تشب فهناك معاناه في الي تاي براستي هجایا گوتنه گو داویترین دورین داعش لروجلاتی چم فراتینها د ارمانجا اپراسیونا تنکرنا تروری ده گو حسده به پشتیوانی جی کوالسیون ناونتوی پیش دکبه تا دما آماده کرنا وی راپوره نزدیکی 23,000 سیویل هاتن رزگار کرن لگوری آگاهی جبهه شرگو داعش لباغوزه 6 کیلومتر چارکوشه ده دورپیچ کرینه به هزاران سیویل جی لآواهی خطا شر جالی داعش و تنبجه کرن با ارمانجا آسته کرنا پیشکتنا شروانین حسده زانا عمر دنگ امریکا کامپا هولی